Uvid u svakodnevne situacije, raznolike aktivnosti, obrazovanje, informisanje, složeni identitet mnogobrojnih manjina Vojvodine, mađarske, slovačke, hrvatske, bunjevačke, romske i druge, fotograf Sandro Veltino pružio je javnosti na svom putovanju regiona. Duh različitosti na jezičkom, kulturnom, ekonomskom i društvenom polju provejava kroz zabeležene segmente života koji u nekim slučajima znači borbu za egzistenciju u prihvatljivijim uslovima. Izložba dolazi na mesto gde su fotografije nastale. Ona nije osmišljena samo za Srbiju ili za Vojvodinu, to je panevropska kampanja o položaju i promociji manjina. Želimo da jednim svetlim primerom pokažemo da Srbija kao članica Saveta Evrope ima jedan region u kome se prava nacionalnih manjina poštuju. Intenzivno uključene u javni život, ponosne na svoj identitet, nacionalne manjine, građani multikulturalne Evrope pozivaju da se sa njima podeli životno iskustvo. Publicitet izložbe na Novosadskom trgu Slobode biće veći u danima predstojećeg našeg i svetskog egzita i potom do 17. jula.